Look at Daddy Lumba. Osoro bo we gitantan bi nenam Ghana ajantira nyom. Since so bo nyu hwan anim Daddy Lumba or Ghana. Won say we lead any positive act. No. Or try man kwasia for the time we do no abebo kwasia ajantira nom na enkwara ne de akire. Onam ha Daddy Lumba aboso de nam so no ko wuso otwen. Edem no say an wo tworo nyom se mani bagye. Asuanya nkwasia fo sam ye twa na da pasa. Lumba bewu. Ampada de Lumba wu na mu wan wuso otwen. Wu se nyame. Wo ye God. To 30 years ni ya bona wu to sa. Kwadwo to se senka obi bi ni abobonua. Anka beto akoma bi ama no. If say Juma Kwame Afrifa ye ni owu Juma na we did that Lumba atem. Ipa kan kai we owu gina we. Futa. Mema wa bobo nufo. Who say ogina ho who say akwa we de. Ya born na say ka clinic kakra. Ya fa tai baby go hwe no corner. Ne collabo na kom baby say. Na ye bibi say. Nipa say otimi ya nipa. Nipa say o. Nipa we ogina ho otimi ya nipa. Emma ye court try to be setting free. No wonder. Political connection ti kwasia say otimi ya etimi ya otumfo. Hello, I expose GH. The name is Members. Baby, I will be a meet. I can send them out. Or subscribe. To my now on sir. I can be. United Showbiz, one of the most controversial show business show and show programs in Ghana. I'm to make samana. Just let me cry me America. No, me papa kunja chako. I my friend and I say I'm need dinko mama si kunja cha. David. Okwa fire mo. Me can so me papa kunja cha wan fam anu wan fam. But do one wa fire on pass no one selection man selection where they say selection one ye what be kwasia to say bu god o say bu dog o say bu car what yo na owo wa be fa friend say Lumba enkoti emra owo ankasa no owo say owo koye coach ya koye nipa boni nipa papa koye bad coach et say coach ya mokofa ne ba ya Milo bibi mo friend say Milo van right so wo koye coach akoti say coach no because owo ni tinimodio won say ne selection ye twa obi ti say Lumba ewiase nyina agena tom Ghana fo nyina agena tom wo say ma be page ade ko na bulldog ne na mo Dabi suffer tie mami kasai Dabi owo tirimu oden owo tirimu nyebia kabisi Lumba anka wonmu ma bulldog enne na mo woda suffer untumi me so Dabi ami tumi kasai me pacho man kasa say I didn't know man kasa me pouch me opinion but don't use bulldog that me use me and now they tell me so they use me and me tia kodum no me use now they use bulldog now they majimi now they tell you use bulldog no me pacho sign me so me twin sense use bulldog me pacho na bulldog no wa kase wono wo nsuro wuo me pacho oni anomo a baby owo bi a me mfa me ho sofo enye wo ha sema na me sofo me si wo nsusu no me so owo de mame mint na hama obi mfe bi nyew tiemfan obi di bi ya me ya Philippians 1:21 Paul samase ametini Kristo no owo ya me mfa so kum cha me to no owo fo owo ni ya mfa so fama ho me ana me kasa me de mame ho enye yie enti me nkai ete enko be nkuba na de fo bi foforo emo bulldog di sese me teme do be nkumu wa ha Miso. Dabi ayin na menfa. Fama me. Dabi me de ma wenye. Adeti na de ma. Me na say fama. Eye bulldog na dabi dia make no ya na ma me ahofe. Ya na to da bia wo ma me kasa ni si na ese. E bi asema bi owu otu obi so me kasa. Dabi owu wo se owu ye mfaso. Eye mfaso nipa ni ni anti wu pe na eye mfaso. Wo so owu otiri modern. Se wa fa Daddy Lumba mpache wo. Inta abedi nti na wo pese wo di koto obi so ana organisu ni ya me oni ya no mo a enti ewiase han na ti wiase ya wonwu obi ya bewu Psalm 89 verse 48 eni e fama ho ni ye nko waso obeli ma be no ti asase we so a wo be kase wonwu a wo be yi ni kire fura asaman don sam obi enu a wo kasa wo kakasa na ma wo no ane ho o kasa ye kasa ma wo bi
Person na me see owu on salvation. Ode you be. Eti ese ya te ya na me nya no. Me see me bo bulldog di. That be bulldog one so na me bo ni di. Mo bulldog. That be me see ni di na me bo. To me bo bulldog. Ageti na me to me mo ni di. Oni ha no mo ababi owo bi a obete. Enfo wo susu no. Na me enfo wo. Asem a wo kan me ni mo hwa. Da oni mo hwa. Me di me ni mo bibi. Me a me ti we me ni mo bibi. Eti no owu on salvation enye. Owu salvation yeso totally badass. A enye papa sese ko oyeri pa nti ma me ko mani mu ana no eti no ya papa Daddy Lumba ewurade mfa ne currency ya ma busu ya shedding ya ma eyele ene ya ma shedding in fact meti na asama meti ya na ma me honhom aboto obi se o se honhom aboto ni aboto sa me be nyina aboto matra se de eya me responsibility say me kasa etino nyankopon fa ne kra ensie nti ma me sade na obi sa na no mete ye no in fact ha me pa na Lumba yo bi a ka ensese ka Ghana fo ema Daddy Lumba ewu ansa na ya kai no esese ke ya kai no obra wote ase omo kai no o say omo kai no me omo on there owo fan base owo fan clubs owo do onu ni do no e serious o omo de ye kan obi omo celebrating ni dia ni nkofo na celebrating mama abusu ya shadin na Daddy Lumba ye benya ne so abodie biem ni nipa biem no ade se ye nyame na ebi se minimum no ene ne kasa ni radio station me koso eko kasa wo so the way I want no be din komo wo no be kasa enyu to achade Nyankopon de achane no enye easy wabeye bi papa eti mame the American say nyame emfa ne kra ensie ensansie bi asemi o edika ai kwasia bi te say bull god wo bi a yese okotolet on pepa ne to yese onya koda oni handkerchief wo de ba ne hena no wo bi a yese o so no agimigimi wo bi a ne yire kura yetimi hu na the naked pictures wo so bi laptop so ai shishata wale ni na asam ne bae no kwasia say no o ka yesu hu asam sa na people are encouraging it no wonder enti ya papa kunta I support you waka kwasia bi sa ne kura nam ho na obi anka lumba obonyum e ma dofo e ka bom na owu wa be fa no selection we de wanye ni ye selection we wanye ni ye because ya mfa number 3 enkobo number 10 anka we o ka yesu wa sama the next moment team no wo na de ne ko mo ahu ni jimie and the smoothness level ba Nyankopon all time nyame se minim nyame ye o memremu untimi pushi Nyankopon mane nye ne opese oye in his time oye na ade no oye wie nso a uhu se efe obo wiase ye obo ni nyina ye say I saw it and it was good enyame na okasa no enyame na me kasa no enti mo dai bulldog kwase asa no no jai se wo de mane koso no njimi na Nyankopon betia no na nyame tia wa bo se enye easy one other person so no so jimie sa okoya on the Daddy Lumba ai obema obo braziers ai ko hwamra look at Daddy Lumba osoro na obo wig tantan bi ne nam Ghana agantira nyom since obo nyu hwan anim Daddy Lumba Ghana won so we lead any positive pact no or chairman kwasia for the time do no abebo kwasia agantira nom na enkwara ne de akire or nam ha Daddy Lumba oboso de nam so na okowu so otwe omufa omuli publicity na omu wono omu kind of following no they don't impact the society why you amode edem no say an wo tworo nyom se mani bagie asu enya nkwasiafo se me atwa na da pasa rewe kwasia ya da bia me ne kontokoi ne bo na da pa atwa wo twa Lumba se Lumba bewu abrantie Lumba no wu ye na rewe no muntie since so born you hwan anim Daddy Lumba Ghana look at Daddy Lumba osoro na obo wig tantan bi ne nam Ghana agantira nyom since so born you hwan anim Daddy Lumba Ghana won so we lead any positive
pact. No. Or chairman kwasia for the time we do not be born kwasia jantranom na enkwara ne de akire or nam hada de lumba aboso de namoso no ko wuso otwe since so born you wan anim that the lumba Ghana won say we lead any positive pact. No. Or nam hada de lumba aboso de namoso no ko wuso otwe ofuyi ampada de lumba wu na mu wan wuso otwe wu se nyame wo your god. More fire. Etidia no ye nipa. Enyom no ka so bebo am nipa. Enso 30 years ni ya bona wuto sa. Kodwo na bia obi. To se senka obi bi ni abobonua. Anka beto akoma bi ama no. Efise adwuma akwa me afri fa ye ni owu adwuma. Owu adwuma. More fire. So aka no kure. Na manfo na dwene ni mu ha. Na nya adwene ne mu ha kofi. Jenua. Na kanipa na aban ti so. Wotimi twa wo moda pa so mo nya de ye. Na aban free so. No wo ka bi kira aban foforo a. Sa nipa ne yedi na tam. Se ene wo ye ko habra ha. Say na mwadwene ye adwuma se ka obi bi ne katachi afrifa ka beto akoma bi ama me if se adwuma no ameye se me kasachi amaban 8 years yes oni amane bibi eti no kasachi aban no na enti mwadwene nketo no kasasa na me de ati ada akosua eti wo hina yatu no ene de wasi so me de achese magimenti da bia me po bi asom no a yetu obi anam kosom no o ka se mwadwene ti se mo de no ana e de be no eti yetu NDC no ana o mo ye ma kono ta mo no mo te so na joma ma e cheka ase makuma wudufo ma ankopa bi yetu ne ko ye no ana o mo ye ma kono na ko na kosom wo mo e kasachi amaban ani yatu ma aban yin so omuni kapre sabre na make seti adwoma ma aban se be ya ma aban de be medai ti o hina yatu no ene de na nso da bia yetwa ni patro ye ni ade na afi ma ye din e se lumba kura no mudi na tem obi bi ni abu bonua ka beto kuma bia ma no adwuma wo ye yi wo adwuma kwa me menko ame shebre esuko no ma ekwa me nam so die mu onwuma o kwantro mu nsam ye nkantia nka mba hu se ma bra me hu bia o na nkwansiri eti na nkwansiri udi mabu akro apan lumba wakasa ti na bebuo na nkwansiri enye nia mepenne se mesense odi mitira ahwe fom shebrenti na eti manfo no a womoti cantonment no womkeka wom na atoso ehye coat a wom nkasa nso wom nya positions didie no katachet na obi anke achi aso nya de mepɛ no shebre nkola brem no makonto kwa mehu si sisi nipa na yem se menkoma wo mo ana lumba kan ye no mehu si obi ho kire no a na yem se menye die metumi bia amfa mo amansan eso me papa ya me ya manfo nyina anim guase ana yegu me any society this guy should be shot in the head without thinking twice. Exactly. Na we did that lumba atem ipa kan we o wogina we futa mema wa bobo nufo ana timi didi nyonko atem dani na meka kire mo no oya kwatiketwa na mema wa shellen and kwati emmumo we dani zumi ni ahwade ye baba ne kwati ye baba ne nase ye shellen aw madam e de shut up we aw mana pie ana one share top we boga abrochire na ade no won pie o sheke chen wa but the way otimi fam man wa abuse wo mo abuse e de wo ma wo de I kept telling you guys that said your otieno so I know describing the power now or ye narcissist or shane ho ahwe mu a onye happy about himself ne ho ye ne ho tan ampao because ne ho ye ne ho tan it's what he does is that how he feels about himself is what he says other person be man no for bobo we na didi lumba temu we na say why the wabron o manufo dani mo nsumi na mo hwa brantie we na ase the dressing be our dressing dani zoomi ne more na nkasa ne more te say alligator ipa kan na olumba he wo fo ne cancer mfo ampa lumba wo ye god
hwe bema ennan he si fom oti aburo kire o combination is a miscalculation combination with a miscalculation okatache no akari nyina no wose bema wo ba braziers wo wonufo wo se ogina ho a wo se akwa we de ya ball no nam se kakle ne kakra ya fa tare baby go hwe ne corner ball na kom baby sei na ye bibi sei nipa sei otimi ya nipa sei o nipa wo ogina ho otimi ya nipa Emma ye court quite to be setting free no wonder political connection ti kwasia sei otimi ya etimi ya otumfo kwasia sei enka wo nipa ogina we kai nipa ye ka nipa ya sure wotimi ya obi utimi jina ho etimi de nipa eho ya no wu kwasia sei utimi koka kire ya brefi say he looks like a man me wa jina ho na mistakes bebre wo ho wo mu by nature no you see a boy no half man half something it wa jina na kase wo full human being it wu kwasia sei utimi ya obi a then you have a problem okay teche wa kan nyina mefo aso jimi sense so it's high time obi jimi a yetumi hwane ye kase u jimi jai jimi na doso yet your man na sebe esuko no ma obi a sebe onko university da what na classroom problem da what journalism no school ko ese wan ko bi what me ya mpanifo na in the name of political something na people are hailing him jimi me dey ameka me say Dewa Mahama or me wafan kam betu me ho akofo de me wafan betu me ho sa no tumfo tana me pato me de kasem we am kam betu ho pa not because of politics nti ye jama kwasem to say Kelvin Taylor etimi yankofo we no cost free then we have a problem na de bia me ka bibi me say ade bi wa me soso e say twaso ye soso a ye besi no ye hunu ye I expose you to member subscribe share. Me too man answer can be manuasi.